Riria rori ya maguta egeire na mutino mwena wa Morogoro bururi-ini wa Tanzania, aikari a guku hamwe na ehetukiri monire uteithio na utonga wa naihenya. O mundu akiguthuka ho na indo itiganite ta thaburia, beceni hamwe na cuba, ifoyo na mitungi, guthara maguta maria marerikana matherereire makiria ma mita 100 kuma haria rori iyo iguire. No gatagate ka aria mokire gwetahiria maguta kurerikana kuma na mundu kugucagia thigara na kiria kirumireire ni mututhuko munene. Kabita pale katikati barabara pale ndio moto kalipuka. Moto kaanza kufika kwa bigeta kelele tayari moto kalitengi chalipuka tayari. Na mimi nilikuwa pale jirani. Nilikuwa jirani tunachukua mafuta lakini mimi nilikuwa sina mpango wa kuchukua mafuta. Akatoka rafiki mmoja ananiambia bwana chukua dumu tuchukue mafuta, mimi nikamwambia sina habari na hiyo hapo. Baadaye nakaja kusikia moto. Makiria ma mirongo 6 wao matina honoka kuona mahire ginyagia makua, no angi makiria ma mirongo mugwanja mahonoka na nguraro cia mahia. Mwaka-ini wa 2009 andu matanyihire 100 ni makuiriire mwena wa Sashangwan kaunti-ini ya Nakuru. Mitino ya muthemba ta uyu iria yanoraga andu aingi muno ni mutino wa mwaka wa 2010 bururi-ini wa Congo kuria andu 292 makuire nao andu 203 magikwira bururi-ini wa Sudan mwaka wa 2015. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni wa Jehia.